Mshilizi wa nikao ni udunge matangazo ya hele Daula Tropic FM mlio bonze na hono ndani ngarimbushira honi tumunjema khairi na unono na humambiani ukaya si humo minsani ukaya kozjo jazjo kasirini kozjo tataja sojo kadhahir eze mikroza Tropic FM ngazipepea oskwalewe ni tuondana na mwana makadr miongoni mwa makadr wa hensi minhu fundi watu zitumbi ikao ngamumjua au hauraji ngoni mo wana kawo urema ya mhu wa heda ula haruma yezi inu ha fikra ikao nguzoniso kangizende yao mbi kao hashangiria makamra isim zamani Mamadu kasina madanzima ndiyo ya rihansi banu na dema da yahusu ibarua kao itekelezewa ne janibu irema wa mhu wa heda ula Colonel Azal Asman nana karjuhun jia haruma mada ya ukaya yeka ya shefwa hao ulobonze jonjia haruma sheswa shakomori yengujo kakandida ngarjo vilando gozinchi yodeze mada za hansi banu mtukufu rasalamu wa komori wa huone ngeni njia mpango hatukwezi tukufu maislam walonda nini walobonze Parsa Shwabhashinu, Parisa journaliste, comme on dit, c'est des journalistes ou des salés ou, chama journaliste ko, ou des sarangu, ou chambayoni hatu, yabo, Léo, Parsa Shwabhashinu, journaliste ko, ngam aminu kaya, imatangazo, nguyajuo, uyajue namna kuyafanya sha ngam profite Shwabhashinu lauli wa Komor na mbukaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumu njema haina bahanu mlio kwa watukufu. Marhaba fundi watu zitumbi wafanya letre ka letre itakole miki sonima ze janibi kanga zirema mhu wahida zautaha ili wende wafanye mkonsi wa husu ze vote mjua hunjia haruma ze vote za 2024 eletre yo goyono mafaka gokubalo wa reha ngawe swiri uka ema utajio yabe wao ngakoko tibula anu le suala ngilo namba wazinji avaya ulichibwa tukufu sha kunuzisa ukaya wabehwa barua usoni mwazali uko yuonesa ukaya barua jibulwa ni azali hata hairende furaha usiku ya kopale hauno hayo hauno Lailatul Qadr do rais wa dawla naam haukaya kajaparu kansi ya fikiri he namna ya balensi ukaya ngabo wandu wajukombesha barua hakango juu ukaya asuli yahe ye uju wa hurengo wanadamu hawarende hama wandu watufikiri hawambia ukaya mi mitibwa mihono wandu wajeri hadisi yabo ila ujuo inamna ya position wo wajiprepare usoni memroi wazambao ukaya sisi kartuyenga mndu ngariyengao hindi ngariyengu afalu ngariyengao mwendo ngaringao husni ngariyengao hen izo ndizo ngori hii opposition waremao shaka batsi wakati uko mwanadamu hajotsaha wandu wa hadis haukweli ikayo ukiri mwanadamu haha na vanu ilazimwele ukaya si wanadamu sisi mitume dongorelwa wahi wakati mwanadamu ujua ufanya ndongo hau hamba ndongo harudia kansa refleshise haonekabala tufanya naye hatufanya ndo certes barua ibehwa shangi lazimuri juwe wabehe barua rikayabo karjakabo wowondo wa hwefro
rikabu karja kabu ondo ware mwenzi abo nyinyi nganyida winga sindawa bihe darua menna ekesuke tse ukaibe darua yabeshewa nezanzihwa darua yamba hindi vanu problemu iliyo ndo kawana da mwanzo wa jihadaye sharangu hali y'opposition yo hambazinu pour que azali netwarika tiyahe netwarika serse kensiri hadisi yotwarika non okubaliri kensiri hadisi ngabuze condition zila zanzi harume darua ziani zalikuhamba onziani shazabari esko vraiment eshitabisho wangu de darua haukazi lazo hangwa kaya pour kewa kema hadisi ngilazimu hindi ngilazimu wangu wafungwa watsina haki wafungulwa oui c'est-à-dire wo Mamadou wo Osambi wo Salami Nwasaya kungarijuwao kawafungwa hahindi haukaya wo uremenzi inu ilitena waono e popularité ya hao waelewa avec popularité hao wao ngejo wa poser problème solution na rwakaze shirani patina zitendo wafanya watofungwa haya namna hiyo bai wewe heliwele wao kwezi mtukufu yezi tendwa hindi wewe heliwa ka ya mahakama ile lazima yende ngwajailia ukaruma ensinu uono umnyanya wafanyishia amada zila mwanazali ambiao wahuwahe kanga bwandu wabaliao ani wajoka utekelezo mnyanya wajoja wawambe sha malheureusement masikini hetsa masikini wandu wakujwa sheusha mwanadamu masikini wakujwa sheusha hao pasko nsu amini kati jojo hanza enzi hata nrarilwa wabajua wambe mnyanya sa vraiment kalima ukonyini mtsimti ujijere masihu urenge masu yarede mtsana bahukabo kuishia zene harumaze rezo kwelo hadisi amini betis shaba huwa hanu wa yarudiwa amba kola futari wale wa huwa hanu amba no madi zitabisha ina mwanada mila zitabisha kwa wala wazewa ndio ya dani shami misikanza na jena bekana naam na rejei harume sujet sikanza na behindi wewe unipoze question yebarua tiujibu kayebarua zinongozanzi warume barua zilende zikuhangwa nikaga sana conference de presse walewa engela vimu ya mwanadamu yake libre ya liberté ya mwanadamu yo muhimu nasibano naam yabo minchaona ye problème iliyo ya la vimondu waone nkode wa reme na no ikaleo ngabo ndizo bahi fundi no silizo bahi ngabo zingiza hamba shamwanzo na dukaya vanu yo ukiri wafanya proposition maintenant yakahanzi hapa par exemple par de faute de frappe hatia frazi ukoke chamba par exemple wana muwaida bula hakubali zile motifu za tilabwani mtahau hakubali ukaja kubali mjibulo akamjajibu yehusha hizo hamba chorenga hizo ya hamba hivi amba hala furaha kaya ahala furaha na mimi ngamjojibu mahutajiyo shaike songi yovano helir ko juazali azali haude muwa hedaula helir ko juazali nema mwemoda ava yukaya muwa hedaula tazali ashake president okay bayaka ava yukaya muwa hedaula ngono mimi nomba mo midabdu stumbi olewa naam abaha ngami porte-parole IPDC sha ava yauka porte-parole IPDC ni mo midabdu stumbi karamba azali karja hini olewa ka Macron wanujua hamba Macron president wala no weyo kirondo hamba Macron yabo wanukwaja anike jahama yabo lebingu kalijaka uha parce que abo njala pizza yongukubali kai rais wala pizza no anu ngukubali kai tukubali baninde uliyo wala hadisi naam vanu na wakati kumruhisi wanga sila tsumu kaptilo konzirwe ka wewe ungokubali wa benrabu yende uliyo walewa harenge pese vuza kajavotewa nido
Komori ai no. Fransi Bozitumbi Okay, havotewa no elewe wewe shame mwanzo na dokaya ikalewo ngoelewo kaya jusqu'à 7h du matin kabati vote yabo havotewa menna hashangiriwa mwando wako hamba ifasi wakoelewe fasira ujeshi uelewa harenge yabo vraiment izo vote ikangoelewo kaila de helize vote sikonde la ruma ya dunia ahla wa sahala yabo votewa shami ni wablastini ngamwelewo kazila tivoti ila hamba maskarati uelewa naam idinre chai harume suala naam fundi menna ya kunuzisa upande wa mamadu yengu chuhuja 2024 acha wongartu huja pre ewa d'accord wongartu huja harume baruwaila ireho yeye hamba hajibu jabokoti ono réponse ya jo harume plateforme ya hatu ya francomen walo hadis shanga mu amini rongo helin ko juwandu wanu kabati ngo zujosha abantu ngabona ngoko mani kwamba nrabu yotimpa kaula tse wakati leliko ujua ya serikali daula c'est de on nrabu mabandrabu amjoni kadis maintenant on a sollicité ka wandu wanu ngelavimu wa liberewa c'est de helio parce que kwa javota kwa jafungwa hanongo ya haki nguyo nambi yesu kwa joka ubulwa nsudan yukana kaulinda baje votirangu yoyi handani minna isharia yeseni corps constitutionnel na tushanda wabi ila dinu changer wa iyo tsinde maudu voti joka urela 2024 ila dinu ka kweli asifanya haba justifiant ka hailewa boloye hadisi yengu josifanya mimi ngamuaminika kazi na ufanyisha d'accord kutu amini mwa daula ka bukushia hata ya lo president wa Union Africaine non banu ngoelewa mimi tsamba nsu ami c'est-à-dire que yo tout ngo tout menna e question ya banu tsaba nsu amini njaba kana uzifanya nsu amini na longo joka fo izongo bitafauti e ka hazifanya mjore makoti mais 95% ngam Amerika kazi rafaishi ukakusum amini definitive ukangujifanya yo nsu amini lo tora mwelewa bantu weka kutsonga kutswele kabanga sana mataramu mimi sijua nyido mlo hali siasa mimi hizo na kanzana bebo mtukufu naam wanu sio no makalima uko ngamjo harumazono ngwamba baha yakuwa na nyasi wasese msondo ni vumu lakini makalime ya hao ya kaucha heli ngamjuao ko si de amani le discours ya la wananao dawa tu mfano waonesa ukaya wajabatu ya maana wajabatu ya maturist Komori ndi amani aiwa c'est exemple wasito oui exemple de tolo ula tsaweni ukangikabati amani kabana njabatu shaizo na kanza na mbindi sikanzanuzi so mahala bari maumizinga imakusingo enda ukotsenda uhenda ani c'est-à-dire sirendo maveke olewa vanu nambi haina usiku ngaba konti volifa ani ba wo ushashi avio jana Faransa ndo ushashi usinga ba konti wao usinga ba konti wala hadis menna endaga lezijiru Faransa ha esongo elewa ukaya ni manifestation ifanywa Faransa yemrundo hulango Amerika ngudensha amani ngoda salma ngodo hala no hende yabu yoti mfano ya huanru wanu wa udoringe kabu ngwani kuma raia ami hatwari de raia utsongo hula halala ya tso atwanza refleshise ya ileo kaunu ya ulamnyanya wa uvumbua wowo fundwa tustombi mtukufu kao garangali wao ngamshukurio waandika wa ya banu ngwa partage emission hatu nana Komore mfo nana wanama wanzani wangu habari za Komori kao u partage ze emission zangu ngari washukuri yao yeba nyinyi janibu ya mrema wa mwa daula banga weswiri banu kaya ngare mwa daula hangware ngare mawo mbizi jiraro yeba ngamrema uzembizi jiri haruma kature mamndu ewa na mdifferences ngozi d'accord mbizi jiri harumansi ngamzi kontreo
Très bien. Voilà. Chacun toure mamru ti simu. Si simu ya Mungu. Non, 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 non. D'accord. Ebanu nyinyi mremao ze fikrambi. Ikao uzele habanu. Mlalo mwi. Simwenje. Silaptali. Mwajuha. Mabuha wandu. Zura hanja zamba shaungo zijuo. Bien sûr. Bien sûr. Mabuha wandu walo Ulaya. Mapeizani wanadamu wa Komori kawa hanahamu. Haini mwana mkomori. Ujuho msana masi waonisa. Shabanga utora mola nyinyi mapoza au ka mkichoka kama msibazima. Ibanga mjoko towa ze fikra zinu je. Kama msibazima. Mwanzo inke réponse avant. Anunike ngoni wabanu. Wangali wabanu. Sina problem. Hadani nga mwanzo ni utimizi zenongo wakahamba bana. Ukaya ngarema wombi mwendo mwi malezimai mkonsimwi na kubaliwa hanrabu au makalima mane na tekeleza bana. Naam. Uelewa? Marhaba. Yabili njoka wenjeza sana. Ngaremau ufarizi wa kulekeza ndongombi no kensaru enzi. Ngamjo ko badili. Saminga mjo. Ngaremau ufarizi wa hukantiva hanu na wengo joka kutufanya ndongo. Idawa oneze ndongo azivumbu abo mashirika wa wabo ya uya lala. Iba mwenje ahala mwasa. Awo banuzi ado naruwe. Labeka. Yo vanu. Iba maji. Non. Rango wakati. Non. C'est trop. Hokani hata wala vuvuni. Sheisima shili yo kwa tuhunda maji. Ya vuvuni mdenga bo problem ya maji. Basivanu. Haruma Ramadhani inu ya Rabbi. Pondo mwenje zo kweli zenungu zisa. Hayo utsina bianogoza mwenje. Bahaba hango jokanza upare mrumba jini. Ngela vimu urume mruna telefoni ya hujotsa telefoni upare. Itiwono. Sha waja ilenga sina mhodari. Haka kabati direktori mhodari. Hamadi mwananyasi. Mbajini wa hatu. Junaidi. Ule mhodari. Shai halaha. Na. Halaha rume Ramadhani haba kawana ukamwenje. Na sisiri zamba tena. Mashallah. Alafu. Jai. Naam. Balahu nusa suala indundeje. Nusa suala ka yenyinga nyije. Très bien. Gamjoko fanya te. Amena kwa bakari tivazima. C'est lelio. Ciao. Très bien. Banu ngabono nguko itsola vimujijibu wawe. Wewe journaliste. C'est lelio. Ciao. Ma journaliste ngwa wenji. Ye muhabazima. Umpanga wanyu uzima. Koja heya. Wanu wabaharu mwenzi, waluharu mwenzi. Ngwe ushiwe namna utungopula na sheu monziali. Sebuzo tenanga bo. Wala hadisi ani kairi mndu ya kanso hao rahana mndu ambangu sutenenzi inu hakangu tuenda ya siswa bonzi. Wala hadisi shayara rukwezi ngamra jaishwa ni uzisamini. Vanu ngali kubaliu kanga bwana nyasi uko ngwambao ngwambao je dis bien ngwaremo mwendo wa serikali ya zali chaque contrôle d'architecte Otima opoza izo na kanzana behi. Otima opoza. Okay, izo na kanzana behindi. Uo vanu l'opposition ihana rongo zinji. Vanu sisi hamaga sina front commun. Front commun iyomba hindu yatsanganya janibu zinji za siasa. Shangabo wangu. Kongo jonswami banga sina tsumu. Wala wadisi. Uko pour eux sindwa hukawaone ye malezimai no mwendo mwi no mkayo nai no mjibalo nai no utihindwa he ani ya he namna riliwe Komori wo ngwanzo huu watsamba wo he position bahi kwa tuna mjumabo hauko nzondo agare fundi no imana ngandana ikawa inkiwa wo amba wo wa huu fasiri yabo vanu yokiri hubelelea ifasiri yabo ngo bwandayo unegosie batsina kahambi wananyo nasirano yabo mwanzo na behindi kairi boma journalist mwelewe ukaya ima opposant wa kweli la wanu wa kwamba front commun ewa hapa bagarenga non soyez vraiment des réalistes bali ngamhurua yo kweli ewa parce que kaleo mtsahawa na nyanyi mwamba ngamrema unrongoze ndonai mwatsaha mkensi bazima chango tsovura mwelewa yakuzonda abu kuturema mimitishia janibu mimitishia samahani
imiti sheja ni ya mwenye baraka tsetsu alihi amba hadisi ndaena mtukufu Mamadu vice president zamani wafanya paraleli ya telefoni wa hadisi shamrungurudu haishia bavuni tena kangu nguhundu wandu wasuteneo mwenye baraka tsetsu alihi waonisaka ebarua ila karjala ani ngamjao wa Komori twa mayambi no ye mndu na kovu la koka kishia haina mwanadamu ngoni ma hatukati sawa na dampe kuna ujoka sawa haina mwanadamu ya duniani ngujoi namna ya analyze mrwabo kweli na mrwabo ndabo hiyo ndio handani haina mwanadamu bien haina mwanadamu ya duniani ngujua au ye makalima yake hiyo ya kweli au ya ndabo arono depute umuri ono azambeze makalima yao shamanzo ni haraje digoni shamanzo ni wala riono raulu ye depute umuri wo wandu wala riono imaweshe e depute umuri wo wandu wando wa mwenye baraka tetswali ye raulu wo wandu mwenye baraka tetswali ndoaza tena untuaze Abdul Wahhab homsuje abo wala kana parti Abdul Wahhab no banga bongo twelewa wala kana parti hawa Abdul Wahhab kaje kana hala wala ado ambaye mru wataki Abdul Karim iko jasalimu amri ono shabange lazima elewa ni mwanama Abdul Wahhab wala ana mashikitifu no wala hunu preciosi nji ya hinri amuhambio kabononguko tujajua hambia bana shamuhambio mwanama hunu preciosi nji c'est-à-dire nge obligé haka obligé yali sibiri na parashkali aneka mmonongure mwezi nkalizi zake aka oblige haunzaya manna rambeze kweli bana ba mimi ya realite nsina ujo hambani saya no izo ni za kweli realite nsina ujo hambani saya wewe banu wewe dawe anunga to kuishili wa banu kushia ngarishili wao inungariye hao mara ngono hambie mrise ye ndi wa uzise yezi tumbi wo murindo mbaya hangu ngolewa naam banu mafayo ujo ufansiwa mimi sina ujua ni denangare wangu wangamiza wensi abo tikazabo au na mwangalie msangalie ikamniono tireje mukati na haramu yantendea wewe upande wao mimi ikaunisha tsangarenzi inu mdukaduko amne mruni konte mna haramu wa haramaini rekangabo mvua rekangabo jua wewe muhimu yawe population ya Komori wanyongohe ni mautajue yao ya très bien d'accord enga wenga funda kustumbi mrugu ono hama kustolia nensi manamba mnaijana ono usomo ngonelewa ati por huona Paris nga opération de ulaya huone hili wanadamu wa shio ono sawa nga wanaza fikra kao desabalie programu ya husu aladhimu uane nezetwabie kao ngamzire maoni iki chukabanu funda kustumbi au tahar la harmo mvaunu rinjia harmo mva wa Mamadu iki chukam mshindwa kolonela za Sumani kaja stage mikataba ikawa ndio mafunga hareda ruwainu hende hafanya mwamba zebotizila zihiba nyide mahamba singar amini ukange ede rais wa daula eke tukahende hafuju de muwa daula lanki Uthman Ghazali haruma zebotiza 2024 manam ndungono hama ubanu masia banu msia na banu ndungono hama amara yabili ngamrungu ay kucharma parti Samir me parti ya buni de parti hangu on PDC oui de PDC na mrungu ono karango usiku ye muwa PDC ya njia ulaya yafanya uze swenzahe shamgwa imenza ngura konte gaboto kozinza badiliha ibanga mjuko fanya hata ikecho kaza ngozo kazi jakiri anunga abtoba ki opposition imanu hambi hadis voilà Mandela afanya 28 à prison Shaula Mandela saminga mjo latimnai hakamnai mramba kaka kamnai waro ya bwa mwanzo nambe kaya ngabo wandu konga Amerika ngo harume front commun wotsi wanai waro urano minga mina ndo amini okay bahia Muhammad ka wotsi wanai waro ya bwa mwanzo nipambi hadisi ukaya uora mtendeza na mzee wa hatuma madu ngam amin ni ukonfirme ukaya kana ujo urejei lingoni harumwe bwana hii ça c'est pas possible amin yo nsu douter là-dessus wala hadith yo nsu douter wala hadith naam hii wanu ngabonongo ya lazima ndo ranguwe wanu wakati wanu cho huruzisa wanu
vous êtes de jeunes cadres ulamze deja ngena mahaya waza ngondo no vanu motoyo ujwa kufa hansi mrundu hasi na vanu ekarungu mamadu kartulunga mamadu parce que mamadu e carnet d'adresse ya mamadu yo suffisait ukamana damu experience ya ndudu hazi wahe nizo yaona sibuzi zokweli ngolo hadisi ngamwana wakuuna mabanu walilatsa no abantu ngabo i problem hunu sikarji huvumbwa bila ya kweli si ujua hunu sindu wandu kucho uhansi ukaikama neda mukatsurongoa balaka jahana haki abantu ngabo termu ya unisaukaya kabati mndu kurema haku hamamru ya ruwa rema dharuba dharuba haukaya sinasila wokuje position yahe olewa mama ilimo sana sala uo mrumri ya Muhammadu fumi mizo na tana de watukufu ngam amini ukobandra dunga karjaji tsano karna ujitsa ewa yo ça je suis confiant ewo mjio hautari papize ewo mjio umrejei harumwe siasa politiki ya metre mzimba ya jamangarieni ngozini ko daraja hindi ani rambize kweli banu ngozini ko daraja hindi okay ngojo swamihi metre mzimba dumjua sujulana sujo kantiri halisi shabanga bu daraja hadaraja ujibiwa kuyajibiwa no ujibiwa sujibiwa yiti paka nuzisa shaizo na kanzana yona kanzana mbi vanu hoja mzimba yarangari wala ngasina biro ya front commun ya bondu wa huatu jukilka ngwa unao hulera hanasi watahawa hawatahawa unani wa hadisi warenge decision et puisque si wana hao basubijeri kubali ye kana hurudia reje dingoni parce que bala karja wala kana hurudia reje dingoni bala karja jibiwa ujo reje dingoni hofu bala karja jibiwa hokalewe ni mruja mzimba metra mzimba mtukufu kangari mheshimu ya subuti kweli yende harma election zila ya rongo ya mdhulumu mlo mbrema makrimogenia hime mreje un mois, 2 mois, il y a reculé un débat en classe politique. Voilà, mingoni mwa waranganya population yae. Okay. Yarubi haba ino rejenganya kamsudute. Non. Ils ont kanzana behindi. Vanu en termes binadamu. Je dis bien en termes binadamu kabana mru ku amilimru à 100%. Oui, en termes binadamu. Shanga ngabono gonjo shidani kwambie. Vanu ngabumba ino ko pour réflexion. Wanu kiri kwambandongo sans pour autant réfléchir qu'on de regretter après. C'est-à-dire au hundra les circonstances pour lancer des mots mais après ce mots là pour retrouver yo jokiri olewa okay oui yo jokiri nenda mzimba mimi miti parti nzima da minae yemba vuzima da minae basi chavi parti nzima da minae wala hadisi Zimba, kweli, wende harma élection par de choc moral, hamba hajile tiré. Quand on a dans la politique. Mais maintenant, Hakata réfléchissez. Non, je suis un homme politique. Pourquoi ne abandonner aux politiques? Yo, je qui ritena. Vous le hadis? Par contre, oui, par contre, yo ngi la vimu, ni de musicien. Chayo tila de musicien mimi. Kaza tukufu. Mimi absaha lirinjarmo upande wa mzee wa hatu mtukufu makamu rais Baba Nurdin ikao mimheshimu mingoni mwao wandu ikao ani kweli desila wahamba desde dictionnaire za hantin angarjo njia harma dakika ikutina wasu ya wajoni ikao wananyuo hamandawe walio manga hama metro c'est de la rive député Tosha ani de wandu wa siasa wajuanika parce que kena ukiri wa kebonze nyungu inu idovulo ahunu kutina wasu wajuanika ngeri njaru mvo la ngabonongo ko bese msujwa kahudiwa za kujaiona harume barua yoni sakaya harume barua iladhimu wandu watulwa harume si hasibabu nongo za siasa yo wafungwa wo si comme on doit fungwa shabesika imana international bali kanzanambe harangu izo na kanzanambe haruma barua yambwa
menna msaidie ko ngwaja ile hawaza hamba atamia kajawaza hamba je porte-parole wa hao nyanya hao hindi wewe porte-parole izati shiaza majuzi ukayangela dinga juhe ambe hindi wewe ujuza baki halafu mwanzo naambe ukaya hindi hangba ya juhe o daye na Alhaji Belu mwelewa ambaye zabaki nga wao waodu wangu waladhimu atsambaze wabe hindi mwelewa wewe ukabo hushizo jakao minjanji ukabo ndo sikaya journaliste ukabo oui mwelewa sifuturu chanja futuru bazima nao bane majumba kama hivi alafu sionar mazero zo kamia mrio iso hamba basoma wajombo wa mbomnyanya saizo na kanzana mbe hindi tuna kanzana mbe yeye msaidie hamba hasamba mshileo mkamintervive metro ilarifu kwa mwanzo ngojua kuuja tujande vingo ngojua kuuja izo wazamba walewa shangila timwelewe yenzi loni we inwenzi hindu enzi ya black micmac barwani unafungwa waziri barwani unafungwa nengurongo bali kutolewa wanungila dhimu aliberewa alibana hata metro ilarifu ule hafungwa tando fois nimru namwona fanya ndare international mtukufu mwanama zitumbi mzima makamu rais mzamani Jafari shamia mwanzo nabokaya vanu wewe izo nabihi esko wananyasi ya Sani Hamadi imani hambie amuhambie simu zinu ilarifu gouverneur Sani Hamadi ranti worangu docteur la moela mramado Archimede min njakanza rede kulera rengondo wa wai esungwe kusuelewa kuandu waungu waidi wajoka sanu wala nyao mwelewa shangwa ono mbiyo ukwa vitasi kutujwa ilimite au niveau international we fasiri yabo banu haruma mbwana kitsula dimulale hutima abajowona hunu abajowona yiko ankarja magana nzuri wane kode walewa shika kwa jajabo anganywa shashi no nambi en terme de population wanzao ikuruponyo wanunga dunga de parti gauche est-ce que wanzwe parti gauche inungwa uwanga mimi nsijua sema mzo kaya horia hofungwa yote njema mwanzo na horia hofungwa changela vimwelewe wandu walopa wandu waria parti gauche inu wa ai mramendi wandu wa soutenir parti gauche wa shashi walewa il suffit que population décide kubali kwanga sina population peur yonda ni manzo nambie no shami mimi mwanzo nambie longo nzima anga mrongo ko ila dimu ndukado tatuza ubahu mwanzo nambie ukaya avant kujaparo amini ukaya et front wajonda à des différentes régions wafanye mionano wakunde wandu wahimile parce que avant on doit doka wahana abahanga na wowo ngoelewa kangwa njiyao haruma madafu mena tete en tete wa parawandu atanga wafanya bangweni mwanzo nambikaya shida katikule na kume ya une possibilité ya ukaya banu ukarcha tsaza est-ce que front tsaza kwa tsaza waonesa ukaya et population iladimu éveillé parce que wakati uja kana ushinda ribaki helinu narinjia haruma maraba menji narinjia haruma umva wa mzi watu kaunga urenga dakika 6 bai ribaya ukaze dakaranikiwa zihisa na sina tumu ulemewa tilemewa cha mimi mtukufu na kanzani unike wao wewe mtukuze mimi mwananyuo au kaya kana huba na nyora za hao mbaba Nurdini kujoja bonsi jua kana huja baba Nurdini kujoja sebara tujoja wewe ya maranya ngwabo kana zonda bo mama dukana ujabanu shabanu beno kutolewa eske maranya wao wanzani wahe ukaribu naye uhadisi dawe naye ibanu homba hiziwa opashia baba Nurdini ende ula ende aswani ibala haliberewa hau bafanya ani parce que no wala hapashiaje hakundu visa emri afungwa mundu visa za bareni shamanzo na bukaya mjibuba ndango ukatibalandi hatolwa zifungo abakatsude katsude pointe katsude pointe
hivala a demandé justice et justice wa mkubali ndia soigner. Est-ce que yo haram? Donc voilà, il a rombi asambia kanza yafanyika. Yo ntina ujo ngoje da c'est justice parce que ngamjo kaya hahunduda rua ya motorize ya kaya ndia soigner. Mena ekaleu mhushimiwa Sambi kungari mhu ekakaja kubaliwa hiyo problem ha justice musimano sha na bongela vimwelewe yema madu haitsa hankado ngabi harefizewa kaja joshida riwaza ewa umroho ende aswanya wala haitsa hankado zinji kaja kubaliwa meno musizoni haja haitsa kubaliwa hiyo ahla wasahla banvia warugo onisa uka makamra isi Mamadou siku ya kauro habalwani ambassadeur de France ona haya serikali bala koja kanda zila pression za Faransa ani ukutina mnatuma Mamadou baho ani pression za Faransa kaya ya ifo kaya serikali obligé wa ka mroe na rohe parce que unaweza kililu parce que unaweza kililu afungwa sawa na raisi sina kujua nambe izo ya tunambia mimi ewa walewa parce que hakauroha amam ngutukaruha maulutika mina ile rikauha disirika yangu de sharaka wa disila sinae walewa izo ya rambia ndizo et avocat wahe ha demande yende ya soigner hakubaliwa timisharongo irefi nyumeni banu chakaja mbatirongo hambatirongo na baratola zifungo za 20 ans halafu ambango la simanda ndare wailase yongi amango toreyo wala tuzisa wala anse kwa jalanse kia bongo toreyo hauindi ndatori ya tabokaya wafanya zifungo za 20 ambango wale soma ndare international tilelio wala anse kwa jalanse jusqu'à maintenant kwa jalanse la hoa komori mwana ndio wauzise vitsikanda ni unionise kaya wewe ujwa zinja ukaya wewe migoni mo wana haipa ngoni mo wana hemze bon mara yuka jaiwona abongo ambo ambesiabo ibawo inu ambesibaga bomru namru ngabo ndo zina ujwa nambe wala yekati muhara ewa balsondia banu tamba uka haina usi ya utilisation zahe mjoja zahe wala yekati muhara ukaenda afungwa ewa no mbabyo kati muhara mwambio kati muhara kaenda afungwa uko uhara wakati no quelque son rudo haziwahe shaka simu harokaende sijua pastor leo makamu rais mzamani Jamfari mtukufu hakahunu kabati mara usamari hobema wakati sa ushaula kandao hakahunu ushaula kandao avant kabati mria mwambia ukaya enda be sharia shinu kishoshi jau hajua ende angarasani Hamadi jio zima wa arongozo wa Komori ende haba kifaransa hata harudia demande pardon ebo haja inshallah même joka madukano demande pardon nsujua mtanza nande wamu confirmer kaya wiche porte-parole kana uparo demander pardon bobo je demande pardon seulement miezi yao kana uparo kasumi mwambio yawe kamrata sama au kamru atubu yabo bosumi na hindi Jafari hao ni na hindi kengono kama soma zabari jondaye yo soma zabari wono wa mungu soma zabari soma maana mbesaka utabia bonze daba malakaya kaje kawesha mwambudi amina mwambudi za mama soma zabari mama atumlo ndo zamali daina sambi na ikililu soma akamu tuna datani na wata ngolewa kwa soma pompa gona dokano soambia kana uparu ta soma maraba beti lo hadisi alafu ndo kaya unipeka naam ndo kaya ndongozi wanwa kuhamba ngona kufaru wanwa kuhamba naam ndongozi ni ma journaliste nimwambie nukaya ikamru hambange journaliste ni abaki ni charisme journaliste si unapisa si hudea chaque journaliste où on vous pose des questions à faire une investigation chaque fois de pangozi votre journaliste parce que là on détermine namna imayaho namna aliyo sasa deuxièmement niambie wanwamba serikali niwaambie ukaya ikaleu ngoisho wandu na sisi ngarambao wandu wako harumazi antenisi wadongo upangozi kachua va nafasi kachua va damu unu msomu wana hatu wa ishirishili yao wajuhu watu wa rishili yao haina vahanu liyo wa rishili yao
inu tibahanu maurupa ngozi iyo tisurwa ya yansi iyo tisurwa ya mwendo iyo tisurwa ya mronaki mwelewa na minga kreti wanadamu wadungu uchabanu choka ngozi sa yoti de hali ramie wanu warumao kaikalewo ngwapulao waunda waruma wenda wepuwa magozi wi ngolewa ngono kanga wandu wahoe parti mnyanya ngolewa hadisi parti mnyanya yenda ya parti gauche inkomba serse ngolewa ila parti mnyanya ala fomo tena dukaya ngono wandu he parti mnyanya inu wajabo wala pisa wandu wapangozi waho wandu wajibangozi sisi kartuba ani kartube shela marhala ye malapizo ya ilo haruma zelezo zinu pasku yabo kartuso mesa marhaba welewa yara runka za kweza tukufu ijoka yo haramu ikale wunga mkazo mpango unu nsuhamba za he wananyasi waluma unu nambi ukaa kwezi ikanga umharaba wenshi faransa ejuha weni zako shama nzo nhambi nambi ukaya na mwambio ka Faransa c'est pas normal maore ila ya Komori kwa na ujua ikihama zinzinyama wadobaliwa kama hamati wandu waluna maana wafanya udwe Faransa alafu mwanzo oui dawo ni dawla ya Komori dawo oui ba mwanzo na zakana nikatara fani bule ntimizi nabe ukaya ya mwanzo nijibu haruma nyinyi ma journalisti mdongo urenga mfanjao nabe ukawo nusu ya ma journalisti oui bien sûr ma journaliste ngaruwazao hemaya wala hadisi nwambe ukaya ikamundu mwanzo ya chia bomba hino par exemple wala hadisi oui samba ikamundu mwanzo ya chia bomba hino par exemple na lole na kensi yanga ledo seinunro ya analizero ngamjoka ya opposition kwa sina enzi wa ushida wa ZF leo hivi ishabaki lo karambe ka c'est pas normal et Shabaki local population wajuru mais c'est pas normal parce que wanu wa wabaki almashi sio shahau na banu wa mwambioni Faransa uticharo lorisa afka kabati mwa coloniser ni Faransa ya hundramana kaba je dis bien kabati mwa colonisewa ya una independence ni Faransa na MNC ya coloniser ni Faransa ukungwa una development Haiti Cote d'Ivoire walewa hiyo ngaziwazo hemaya alafu mwanzo ndio ukaya hindi watije ngono habaha wanuma pia ngo watawao wenda wasutene mwalimu ulama Jamalu Laili Putini ibanu mtsuhele no Komori i gouvernement Komori kutswani ka abamwanzo ukaya oui abamwanzo na ukaya banwe gouvernement Komori ya mwanzo ni hande ukaya i population ya Komori ndiye kwa ile we kwa ikale wananyasi wa regizo en contrepartie ya serikali ya Komori ngo contribuer parce que quoi si wono ngamjo justifie marhem taki Abdul Karim rahmatullah usiku wananyasi wakati wanazevisa zebaki baadhi ambassadeur de France yakofanya mafisi yao hafanya hivi amba sofunga so regeza utibweva lisi so dasa zokoni wao hizo yafanya na banu ila dimwele ukanga mwangu profiter ni Faransa mwa profiter parce que bahari hatwinu ya bahari hiyo mwa richesse so yangu wala alafu mtu nabiangalia zizira ndaro wanware ngwala usiku kwa sababu visa sokilwa wala hadisi alafu mtu nabikaya sisi kanga wangu kwa kajajo ndari muone Faransa de kinasi sisi hatu wemba bahu chasir johanza sisi rikubali wana wakori riju arangalie tene wandu Kongo dukandasi amashini wao angalazi za Afrika pia mmoja sosio na China ili wa developer za hao mwalimu Putini wana shati Faransa alafu ndio kai serikali ya Komori kwa Komori ikanga wangu wa contribuer wa mjua hona nyasi serikali ya Komori haukaka mjaisha hata kalima la hao ngewanda wa hara ya kwa mjai kwa nafamba wala ukawanu waru ani bora zamba walale kwa nafamba barabameti watu kuponzani kawa nyudunga matangazo ya Daula Tropic FM jiungao bonse na umundani ichimisa mpango kawa ri urenge haruma dakika mungo miraru na mina professeur Zetembi ikawa de porte parole wa he le chamala UPDC
rikao ribirlia rongo zinji banu ribirlia omjo rais mzamani makamu Mamadu hakikisha katimhara ukangujo hujaini wakati juhisi rinjia haruma wa mva wa rikao francome yanzishia mumba wa daula fakhamata rais al-Aqid Uthman Ghazali kauli saukaya ngao mingoni kabati hatambatabu na ukwati wa hara uhakikisho bana kai popular shako ndao no la muhambabi usoni francome uka wanjao kora encore ngoni sokaya ze votes za 2024 ze votes za 2024 nguzi zao zireshehe amani na usalama sha atute ngwambo chomkine mwa daula keka ya mhono mikataba ikawa ndio wao wanzao za mkonsi wa voti ukaya ngujo kubali ese ngujo kubali rihisabo harongoza wananyasi daula ya Faransa harongoza daula ya Komoro hususan ukaya msingi mikataba ni daula ya Faransa ili wananyasi walio maklando harumashaisi wa shamao likao shosha hatu waje rijeri sasa ni armentinu na nzaya na upepo na tabu na indini zopia rijimlisa harumo mpango wa hatu ngamu mbushironi khairi na salama na umbeshelea fundo watu zitumbi marahaba sisi daula Tropik FM garjo hona na tsumu njema wa mala rasuli illa albala mubin. Assalamu alaikum.